o folo fo fa talu fatu ile ia male mbalo si o tato wotunu ile o fa fonga anga sa mo ile ne fefi io se si voi le fa po pongo le tato por kalame pe una fa ile o pespesenga more seta io o le fefi ne o le mai ile pespesenga le o fai pese le fa casa mai fai moso o ne por kalame sa poi ne le to sanga si mo nei a le la to ave natu o ye ni swinga o tu ia i lau i whakasa TV ai o pespesenga lava ia o ne vai tau o lo o tātou iai i le anga atu o le tātou rii i ono pōponga ia whasosolo atu lava i loni maliu se ia o loni toe tu mai ia o le vaenga mua le nei o le pespesenga ale au whai pese ale i whakasa vai o i moso i lalo le taitainga le sunga le whaifeau ia a mosa rupena ma le whaitua. Ia usi mai lau mai moa, e le pespesenga ka ale whai pese ale whakasa mai moso. Amanatu ya oe Yesu le whaola i le tele no le mamafa na etaina me ona machinga inga ia ona le tangata masala
whātaka al perfecto Isaia, e whātatau I poko ngā misia. E moni, wana tau ave o tātou ti ngā, mana tau ave o tātou mawhitianga, ua manua o ia o nā tātou sori tū rā whono, ua momongo o ia o nā tātou āmioleanga. Lea o inga e while muwai I tātou sa iu na nunga lea, o na whaalama lampo, ua mālo wai tātou. Lea tātou te tālo mo lea ngā paia, lea tātou ki pese I se rau me lima, ki pese lea ngā paia, lea mea mā tātou te tālo mo lea ngā paia ni e tia.
senga o le e seta o le nei tausanga. O le tau mata mo fie o le alofa o le atua o oe malu. The greatest cost of God's love for you and me. Ka be feo na tātou fuaina le tau o le alofa o le atua o oe malu. Mua mua e fua i le roloto na whaatino i le atua lo na alofa o tātou. E lava na whetalai o tātou ori. E le siri lava le alofa o se tasi le mea alofa, e tu nātu se tasi lo na ola mo ana roo. Wa uo to e a whai to te whaia mea umalawa o te whaia tua ia tōtou. What
lo tātou le tusarai, o lo tātou le aua lea, o lo nā alofa fua mai mo tātou. Pela mo whetarai Yesu, wāo whapea lava, nā alofa mai o le atua le rolani. Wai au mai eno nā tari I pele e tō tasi, ina ia le whano se tasi e whatua tua ia te, e a mau e ia, e o le whaurau. tau o le alofo le atua mo oe maa. Pea tātou fua I le sili sili, ma le mata mo fie, o whaamanu yanga o tātou maua. Ina ua alofa ina I tātou ia. Le meile tali a Yesu le tinasa Maria, le na la fe roa I le vanye. O le einu le nei mai, e toi fia einu ia. Ao se einu le mai o te abatu ia te ia. E le toi fia einu lava ia. A o le mai o te abatu ia te ia, e a vei te tonu ia te ia o le vai puna. E puna I rua o le ola I whaapau.
mo oe ma tātou te fua e sao roto le roko o Iesu e ia lofa mai e ni tātou. Le nene e lofa mai e ni tamā ia te au o wau te tu nātu no rola ina ia tu e au mai ai. I le ai se tasi na te abeseina ia te au e peitai au o te tu nātu e au lau. O ia te au le pule e tu nātu o ia te au ko le pule e tu e au mai ai. Wa au maua le nā polo i mai rau tamā. tema por esa hora del trabajo, ya por el hijo de aquí por el caso para el buen, ya lo para ahí, sai, para lo que más lo hago, You are
ia nasa mai mo mai lo tātou atu no e fai pese le whakasawa I moso e peo na iai ne fiafi ia tau ina ia moli loto maanganga ia le wing o le neva yaso ia ala mai pespesenga ua au inatu ia manui e tele e whasausonga si o tātou atu no e toe tuli tau mai le aso atau le avatu ai le vaenga na lua o le porkalame lava le fai pese ala I whakasawa I moso I le tātou porkalame I le po atayau ma ne fiafi tō whasoifua